singakanani ngobekeze Omisitazami singakanani ngobekeze Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo niyamazi-ke nani ukuthi phela mase ngikhuluma kusuka ukhona engithiwe ngizwa nako. Namhlanje ke engiza nako ngizonitshela ukuthi sishintshe kakhulu ke manje la ekhaya kagogo Mseleku. Into oyifunayo uyithola ngendlela leyo oyifunayo, uyithola into oyifunayo ngesikhathi osifunayo. Ugogo Mseleku namhlanje uzokhombisa bobaba ukuthi cha bobaba ningabi nezitha, ningabi nezinto zonke emthini wezitha sesinebhande. Nanti leli bhande esinalo umuthi wezitha sufaka la bese wena lo muthi mhlambe niyayinibona abantu befaka amabhande la ukuba mhlambe umuthi wezitha noma umuthi wesibhamu. Wena uzoyishola wena ukuthi ufuna umuthi wesibhamu noma ufuna umuthi wezitha la kuleli bhande. Leli bhande lithwele konke wena kuphela kodwa uzohlukanisa ngoba phela owesibhamu niyayazi price yakhona ihlukile. Kube sekuzothi izitha niyazazi ke nanti zimalini ongazi kumele makabuze ukuthi cha gogo ngilibonile ibhande belibiza malini. Okay, ngibuye ke lapha phezulu kwaleli bhande ke ngisakade nginixoxela ngalo. Ngimkhombise nansi Intindili. Intindili ikona konke futhi nami. Ufuna mhlasimbe kule Intindili umuthi weintombi, kule Intindili kukwena ufunani. Ufuna mhlambe umuthi wakho wezitha nguwenza ube la kukwena wena ofunani. Noma ufuna umuthi wantoni ngufakela noma wokuqina noma wani ngufakela. Noma mawuthanda uthi wena ufuna wesithunzi kodwa ngifuna kuIntindili ngizokwenzela njengobusho. Namhlanje izona zinto lezi nje bengitheke nginikhombise zona namhlanje. Kukhona futhi okunye ngixoxele. Nakho kunye uyinsizwa nje ufake nje umuntu abone ngathi uyifakela umgexo wakho uhlobile umuhle kanti cha ikhona indaba la ngaphakathi la. Yabona la sifake imithi la ethize. Mhlawumbe umuntu ufuna ukwenza nje kubomgexo wakho umuntu othize wesithunzi ula mawuthanda. Mhlawumbe mangabe ufuna wantoni nje kusho wena ukuthi cha ngifuna lo laphondo lo mthothile uzosho wena ufuna olamthimuni mina bese ngikwenzela mangabe ufuna ngikuthumelele lo phondo la lo muthi ofuna wena. Sithatha ke kanje senze kanje mangabe ukuthi ke kusho ukuthi sisebenzisa le mithi le esebenzisa la kulezi impondo lezi. Thatha uphondo lakho uyalifaka umuntu uyigcoba nje uthi hayi mhlawumbe uyinyanga noma mhlawumbe uyiswenkele kanti cha akunjalo uyifakele njengoba yini khona umuthi wakho lapha phakathi ngoba phela la kuyavuleka sifaka umuthi bese wena uyagqoka njengomgexo wakho othanda. Ingakho ke bengithi cha ke namhlanje anginikhombise nansi imigexo yena emihle yokuhloba iphinde futhi ibe nezinto zenu phakathi enizidingayo. Ngiphinde nazi ke njalo Intindili zenu ningazikhohlwa. Nanti futhi ibhande, leli bhande niyalazi ukuthi likaningi. Kuyenzeka kube khona ibhande lokushaya induku. Ofuna futhi lokushaya induku umuthi uzosho ukuthi gogo mina ngiyalifuna ibhande kodwa ngifunele induku. Bese ngimenzela futhi ngoba ebhande lelodwa ngikwazi ukuthi ngifake lolo hlobo la lo muthi owodwa ngifake lo hlobo lo muthi owodwa mhlawumbe ufuna wesithunzi mhlawumbe ufuna owani mhlawumbe ufuna owani ngufake la usebenzisele libhande kanti linalo muthi kukwena ukuthi ufuna ibhande mhlawumbe kakhulukazi njengomuntu wesithunzi ngoba uyakwazi nokugcaba mhlawumbe ufuna ugcatshwa kuwena noma ufuna ube ibhande umuthi uzohlala kuwena kanjalo uhlale nje uhloniphekile uyisimangaliso. Ikona ke namhlanje bekithi cha nginikhombise kona nginazise ngako ukuthi izona zinto esinazo ke nje manje engifuna ukuthi nizazi ukuthi cha siyasebenza nangazo. Uyakwazi ukuyisho ukuthi gogo cha mina bengifuna ibhande lesithunzi ngikwenzele ibhande bafuna ibhande makuthi ufuna Intindili usho cha ufuna Intindili lo okufunayo wena kungangawe.
ugogo Mseleku uyacela ukuthi kuma video akhe nimlandele niwabuke wonke ku YouTube na ku TikTok na ku Facebook ningene nje ngaphakathi uyisabo iseshela ugogo Mseleku ubone ukuthi kade ekhuluma ngani uzomthola ke ephethe lezi intindili zakhe ephethe konke sholuka naloku bese wena lapho uya order mangabe ufuna ukuthunyelelwa uzosho ukuthi ngikuthumelele ini eyamthimuni ngikuthumelele njalo mse ngizokutshela iprice uthi imalini ngoba usubuza mase ngikuthumelela wena uthola iPax number yangakaphepho seduze kwakho ukuze mina ngikufakele kulo phepho engizofaka kuona bese kuhamba kuqonda ngqo kulo phepho lo kade uthole khona iPax number iziyongena kuwena impahla yakho ingakho ke benginazisa kona namhlanje nokuthi ke seyifikile insuku zokuyegoli leli sonto leli siyakulona hayi leli ngaleli sonto lamhla ka2 iweekend lamhla ka2 okusukela nje ngomhla ka2 ngizobe ngisegoli ePort ya Grand eSoweto ngizobe ngikhona lapho ngizobe ngenza konke okwenzakalayo umuntu ofuna nje ngimsize eze ngizomsiza kodwa umuntu uyabhuka asho ukuthi angemphathele ngoba eminye imithi phela ngiyayishiya ngikwazi ukuqhubula isigodlo sonke ngiyayishiya eminye futhi kungenzeka ukuthi awubhuki uyafika imithi awuyifuna wena ayisekho uyayibona leyo kanti kube bubhukile imali umuthi bengizobeka eceleni ngazi usazofika wena ugcwalisela uthatha umuthi wakho kuba kuphela sidlule lapho iyayibona leyo nto sengisholo ukuthi ke mhla ka2 kuzobe ngisegoli Port ya Grand nje kuseni nje ngo6 ngiyaqala ngiyasebenza ababe bengidinga sebongithola khona abanenkinga abafuna ukususa isilwane kanjalo abafuna ukugeza amathunzi abafuna ukugezela imoto zabo nje angazi ukuthi ngingabala ngithini abantu nje bazazi izinto engiziphathayo nenginazo nabasesha amavideo ami bayazibona ngiyabonga kakhulu ukuthi nilandele uhlelo lami ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo nilandela ngiyabonga amakhosi amakhulu thokoza